Yes, turongeye turabasuhuje mwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Hanyuma reka tubahe ikaze. Tubanze dusuhuze abirwota amasimbi, aba diaspora, igihugu cyose waba urimo. Wumva ururimi rw'ikinyarwanda, Imana niye kwishimire. Kandi nawe utarwumva ufite umuntu ugusemurira, nawe Imana iguha umugisha ikugirire neza. Turi mu rugendo rw'ivugabutumwa, murabona imbere ya kamera dufite umuntu w'Imana, ariko reka tubasabe kugira ngo munyarukire kuri channel Yubahwe TV, kugira ngo mukore sub cyangwa subscribe, ndetse mukore share and comment kugira ngo tubane muri urugendo rw'ivugabutumwa, kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Muntu w'Imana uraho neza, uraho? Urakoze cyane kunyakira. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Turakwishimiye, urasa neza, uriho amavuta y'Imana. Amen. Yego, hanyuma suhuza abantu bagukurikiye kano kanya, kugira ngo hanyuma uhite ubagezaho n'icyo umwami yashimye kugira ngo ubagezeho mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ku bantu bamaze kumenyera amazina ni Bucumi Celestin. Hanyuma nkaba nabazaniye ijambo ryo gukurwaho igisuzuguriro. Imana ishimwe cyane ko Imana yabarinze nanjye ikandinda. Imana ishimwe kigomeje kubashyigikira. Yesu akomeze kubarwanirira. Hanyuma reka dusenge mu izina rya Yesu, tubageze ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Ugira neza bugacya bukira, witwa Yesu. Aba bagaragu bawe tugiye kubagezaho ijambo ryawe Mwana. Nyiringabo Imana, tumaze iminsi dayimoni yahagurukiye abakozi b'Imana, ariko wantumye ngo mbabwire iri jambo, kuje kubabohora, kuje kubakuraho ingoyi y'igitugu dayimoni yagiye abasiga. Nyemera kugira ngo iri jambo ryawe rero ribacengeremo kandi ribakureho igitutsi. Urakoze Data wa twese, kuri Imana ivugana natwe. Urakoze, turagushimye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo tugiye gusoma ni mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro ni ibice 30. Turasoma amagambo duhere ku murongo wa 22. Hari ijambo rivuga ngo Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye, asama inda, abyara umuhungu. Ati Imana inkuyeho igitutsi. Amwita Yozefu. Ati Uwiteka anyongere undi muhungu. Amen. Imana ishimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima yuko ari Imana igitabara abantu. Nejejwe n'Imana mu mutima ko ari Imana igisubiza amasezerano. Iri jambo riratubwiye ngo hari abantu Imana igiye gukuraho igisuzuguriro. Hene shando bene sasa detail. Hari abantu Imana ije kugirira neza. Uyu Rasheli yari afite igeragezo cyo kutagira umwana. Baramusuzuguye, bamufataho ijambo. Bene se, bene wabo bamufataho ijambo. Ariko Imana iravuze ngo yewe muntu ufite igisuzuguriro, hari igisuzuguro cy'umuryango, hari igisuzuguro wasuzuguwe n'abanyamahanga, hari igisuzuguro wasuzuguwe n'idini, ariko Yesu aravuze ngo Imana ije gukuraho igisuzuguriro. Yewe mubyeyi utaragira umwana, dore wakuyemo inda 7, urihangana. Dore wahuye n'ikibazo gikomeye, urihangana. Ariko ngutangariza iri jambo, Imana yambwiye ngo ije kugukuraho igisuzuguriro abanyamahanga baguteye. Imana iravuze ngo the shando de taya ije gukora ikintu gikomeye urugo rwawe. Imana iravuze ngo wewe muntu uri ku gisasiro, Imana igukuye ku gisasiro. Iki gisuzuguro wasuzugwe n'abadayimoni, iki gisuzuguro wasuzugwe n'abanyamahanga. Hene tobe de sansende ta shando ebedevo. Iki gisuzuguriro wasuzuguwe, Imana irambwiye gije guca agasuzuguro, kuko Imana ije kukugira neza.
Imana ishimwe cyane. Yewe mukobwa, umaze igihe kinini warapfushije ubukwe, ariko iyeri iravuze ngo ije kugukorera ubukwe. Dore ubukwe bwarapfuye. Renaissance detaya, ubebura abahungu 3 ariko biranga. Uhora upfusha amakwe byaranze, ariko Imana irambwiye ngo ije kugukura igisuzuguriro. Muri umwaka wa 2026 ubonye ineza y'Imana. Imana ikoze ibikomeye. Rine tobe de sanse shando e benevo aya zobrere hene mando ya taya hene sanse de taya. Mana ije gukura igisuzuguriro. Mana ije gukubita daimoni kurwanya. Hene sanse de taya. Mana yumvira Rasheli. Uyu munsi ni wowe Rasheli, uyu munsi nka de sanse de taya. Imana ije gukora ibikomeye, ije kuringaniza ibitaringaniye, ije gukuraho umwanda. Uje gukuramo de sanse de taya. Hari umwanda ene taya. Imana amahoro ishimwe kandi data twese agomeze kutugira neza. Hari umwanda washyizweho n'umuryango. Muryango uragutuka, muryango uragusuzugura, muryango uguciraho igico, muryango uragupinga, ariko iyo iravuze ngo ishe kugukuraho igisuzuguriro. Abanyamahanga bagusize, ije kugukuraho igisuzuguriro. Kimwe wasizwe n'abanyogosenge, ije kugukuraho igisuzuguriro. Hennessy binivo, ije kugukuraho igisuzuguriro. Imana iramye ngo ije kugukuraho igisuzuguriro. Yewe mubyeyi utabyara, Imana ije kugukuraho igisuzuguriro. Yewe mugabo wapfushije Renaissance, ugapfusha umugore wawe mu buryo butunguranye, ariko iyo iramye ngo ije kugukuraho igisuzuguriro. Hagarara neza, ugume ku mwanya wawe, kuko Imana iraje. Hene tobe devo shene mando ya Renaissance. Imana yambwiye ngo iraje 2026 ishe kukugirira neza. Hagarara ku mwanya wawe, kuko ni Imana de sanse detaya itagikira de sanse ngo yibagirwe imirimo. Iyi mirimo wakoranye urukundo, iyi mirimo wakoranye neza, Imana ishe kukwibuka, ishe kukugirira neza, ishe kukugira neza. Yewe wararoswe urorwa de sanse detaya nabo muvindimwe hene tando benevasire baraguhinamisha. Ubu ntabwo ureba neza, urareba urukebu, ariko Imana irambwiye ngo ije kugukiza, ije gukuraho igisuzuguriro, ije gukubita daimoni wakurwanye, ije gukubita daimoni de sanse detaya w'igisuzuguro ku buzima bwawe. Hagararamo neza gusa. Yambwiye ngo ije gukubita igisudetaya uwo muntu wagusuzuguye. Hagararamo neza wowe detaya. Irinde icyaha n'igisa nacyo, kuko Imana ije gukora, kuko Imana ije gukora agashya. Hagararamo neza wa mubyeyi we, wa mupapa, hagararamo neza wa mukobwa wicika intege. Dore Imana ije gukorera ubukwe. Yavuze ngo ije gukora ubukwe. Hennessy binivo ije kukugirira neza. Hagara ku mwanya wawe, kuko Imana netaya ije kukwibuka, ije gukuraho igitutsi, ije gukuraho de sanse detaya agasuzuguriro. Yewe wa mudiyakoni we, dore warasuzuguwe. Mu idini baragusuzugura, bagufataho ijambo, ariko Imana irambwiye ngo hagarara neza, witsindwa n'uru rugamba. Dore Imana ije gukora ikintu gikomeye. Hennessy binivo hande sanse detaya. Yewe wararoswe hene shando benevasire, umaze igihe kinini netaya ufite uburwayi bwo kuva, ariko iyeri iravuze ngo igukuye icyo gisuzuguriro. Dore hari ibintu iremye detaya ikoze ikintu gikomeye. Hennessy binivo, jambo riravuze ngo Imana ije gukuraho igisuzuguriro cy'abanyamahanga bagusuzuguye. Mana yibuka Abisirayeli bari mu buretwa bukomeye, ariko Imana ikoresha umugaragu ukomeye witwa Mose. Bibiliya tubwira ngo shede bene sanse detaya. Biravuga ngo uyu mu de sanse, uyu Mose yakuriwe detaya ahantu bamupingaga, yakuriye de sanse detaya aho bamusuzuguraga. Hene shando benevasire, ari uko Imana yari mufiteho umugambi. Hennessy binivo, ko Imana yari mufiteho umugambi, iramurinda, iramukoresha, akura ubwoko bwa de sanse mu budesini binivo, mu buretwa. Hene sanse detaya. Imana ije gukuraho igisuzuguriro, Imana ije gukuraho igisuzuguriro. Hagarara neza, uko Imana iraje. Hagarara neza de sanse detaya. Oyitware neza, oya witega ubwoba n'ibyapfuye. Ni Imana ijya ibasha kuzura ibyapfuye. Oya witega ubwoba
n'amagambo bagudesanse, oya Imana igihanagura amagambo mabi, witerwa n'ubwoba yuko bakugira mu bapfumu, oya Imana ifite imbaraga zikomeye zo kuribata iby'abapfumu. Henesidi binivo, Imana igibasha kuribata, Imana igibasha gutwika, Imana igibasha gukongora. Humura wa mukobwa we, Henesidi binivo, dore ne shando detaya wari ufite ubukwe mu kwa 12 ariko dore bwarapfuye, ariko Imana iravuze ngo humura de sanse detaya, ni Imana igibasha kuzura ibyapfuye. Hene tubede sire shenemura handu sanse detaya, Imana igibasha kuzura ibyapfuye. Hagarara neza, ndabona Imana ije kuzura ibyapfuye. Henesidi binivo, hagarara neza dore detaya, Imana ije kukwibuka. Hagarara neza mubyeyi, Imana ije kukwibuka. Hagararamo neza de sanse detaya, dore uratwitiye inda, iyi nda abadayimoni bashaka kuyikuramo, ariko Imana iravuze ngo hagarara neza, dore Imana ikurindiye umwana. Henesidi binivo, yewe mubyeyi we ugwaje umwana mu bitaro, dore amazi emene basire ukwezi ari mu bitaro, ariko Imana irambwiye ngo imukuye kuri bomboni. Henesidi binivo, jambo riravuze ngo Imana ije kubakura igisuzuguriro, ikababwira ngo nimuhumure de sanse detaya, shene mai de sanse, twiravuze ngo nimuhumure kuko Imana ije kubakura igisuzuguriro, abanyamahanga babasuzuguye. Henesidi binivo, habe ngo nimuhumure kuko Imana ibagiriye neza. Hene shando bene sanse detaya, hanyuma imwakira ijambo ry'Imana kuko Imana ije kubakura igisuzuguriro. Iri jambo niribanyure, iri jambo niribakomeze, iri jambo niribashyigikire, iri jambo niribane namwe, iri jambo rikomeze kubanezeza yuko Imana ibakuye igisuzuguriro. Hagarara neza rero, nimuhumure, Imana iraje, ni Imana igibasha gukora ibikomeye, ni Imana igikubita, ni Imana igirimbura, ni Imana igikuraho uruvugo, ni Imana igikura igitutsi, ni Imana igibasha gukora ibikomeye. Ndi kubabwira Imana de sanse detaya iri gukora ibitangaza, kababwira ngo nimuhumure mugiye kubona neza y'Imana kuko Imana ije kuringaniza ibitaringaniye ku buzima bwawe. Kababwira ngo nimuhumure rero, hanyuma tugiye gusenga. Ijwi ry'Imana ryambwira ngo nimuhumure, ryambwira ngo nimuhumure. Henesidi binivo, hetubide sanse shide binivo hando sanse detaya, Imana ikababwira ngo yaba ari mu mahanga, Imana ije kwakura igisuzuguro. Muri Amerika Imana igezeyo, ije gukura igisuzuguriro. Henesidi binivo, mu mpande zitandukanye Imana ije gukura igisuzuguriro. Habira ngo Imana ije gukura igisuzuguriro. Henesidi binivo, Imana ibaha umugisha rero. Reka dusenge, Imana ibagirire neza kandi ikomeze kubashyigikira. Henesidi binivo, imwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu urakoze, amen. Mana turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, gira neza bugacya bukira, witwa Yesu. Rito binivo shando eneta zede binivo handeto bene hene sanse detaya. Turagushimye Mana nziza, abantu nubagirire neza, nubarwanirire, nubashyigikire, nubaremera umugisha, umugisha wabo nukinguke, mwuka wawe wera namanukire kuri bo. Shana de sanse detaya, kubita hasi bibarwanya, kubita hasi byabuze uburyo mu izina rya Yesu. Niwe netando benevo, bahimbaraga ho kabyarawe, bashyigikire Mwami, bakure iki gitutsi, bakure iki gisuzuguriro. Abanyamahanga babasuzuguye, ahubwo banezeze kandi ubaha umugisha, ubarengere Mwami. Ndabizi neza uri Imana igikora ibikomeye, iri jambo niribanyure, uyu mwuka wera nubabeho kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Ndagushimye kuko ubikore kwibahisha, kandi ndagushimye ko iri jambo rigenda rikacengera imitima yabo, ugakure cyane igisa nacyo, ugakure igitutsi babasuzuguye, abanyamahanga babasize, ahubwo bakabona ukuboko kwawe kwiza, bakinjira mu mwaka bashima. Urakoze ukubagiriye neza, mu izina rya Yesu urakoze, amen.